croeso I Ffit Yn Pimp. Welcome to Ffit Yn Pimp. Batman ydw I? No, it's not. Steph yw e. Chi gyd wedi cael sioc fyna, fi'n gwybod. OK, croeso'r sesiwn. Dydd Gwener, hwnna pan i wedi gwisgo lan. OK, arch arw superhero session. Gobeithio pawb yn barod. Last day of the week, ewn ni am e, OK? Fel arfer, like always, 5 gweithgaredd. We've got 5 exercises with our superhero theme, OK? And we twymo lan, we'll warm up first, OK? A wedyn, awn ni gweithio am 30 eiliad. We'll work for 30 seconds. Gorffwys yn y canol, we'll have a little break. A 30 eiliad arall, that'll be 1 gweithgaredd. There'll be 1 activity. We're going to do 5, OK? Hefyd, Cari Cennin, OK? Love leak, that's a theme. So, gobeithio, mae pawb gyda rhyw fath o cennin. If not, mae'n iawn, don't worry. Ond, ni'n mynd I gweithio galed heddi, achos di Gwener yw e. Mae'r hael mas. Ewn ni. Fi'n mynd I rhoi bach o music arno, pam ddim. Gobeithio mae pawb gyda trainers arno. Dŵr ar gael, we got water, a mae digon o lle. Gyda ni, OK? Original Batman. OK. Bawb barod. Dechrau jog ar y spot. Tra'n dod off y llawr. Feet are coming off the floor. Whew. Symud y breichau, move your arms. Sa'n gallu gweld lot mewn masg yma. Da iawn, cael y fynd. Ni moyn y calon I gweithio. Batman, OK, crank it up. Cadw symud, good. Tro yma, pengliniau uchel. We're going to go for high knees. Defnyddio breichau ni. Whoa. Cadw fynd. Ni'n mynd I newid yn ôl I jog. Heel flicks, OK? Lan up yn ôl chi. Up to your bums. Ni'n teimlo fel Batman. Whoa. Da iawn, cadw fynd. OK. Tro yma. Ffiniwch bach o lle. We're going to jump from one foot to the other. Mynd o flan. So fel fi nawr, off coes chwith, off my left leg, onto my right leg, balance bach. Cer nôl. Coes there, right leg, jump, onto left. Balance, a nôl. Cadw fynd, cadw sop o draw. Oh, a nôl. Just fel achar, like a superhero landing. Oh, a nôl. Okay, meddwl Batman wedi dod lawr. Bah, bad guys. A nôl. Good, cadw fynd. Si arall, chwith, I dde. Ooh. Dde chwith. Balance, da iawn. Un ola. Oh, da iawn chi. Pawb I cael bach o dŵr. Woo! Da iawn. Troi fe lawr. Fi'n mynd I esbonio be ni'n neud. OK. 5 gweithgaredd. 5 exercises. First one, Supergirl hold. Fi'n mynd lawr. All fours. Na troi'r ochr. All fours. Penglin a coesau ar y llawr trad ni. Ni'n mynd I pigo lan. Braich ar y dde. We're going to pick up one. A hefyd, coes arall. OK? So, right arm, left leg. And we're going to hold 30 eiliad. O, cadw yn syth. Da iawn, Batman. 30 eiliad. Ni'n mynd I cael gorffwys, swap o droso, a wneud yr un arall. Os mi symud hwn lawr, tipyn bach. O, na welliant. OK. Supergirl hold. OK, like we're flying in the air. Eileen, Iron Man a blasters. Ni'n mynd I wneud jump fach, cam bach i'r ochr.
Piwm! Piwm! Cael balans. Piwm! Piwm! Da iawn. Ni moyn cael brech yn ei mas pan ni'n neud y blaster fel Iron Man. Switch. Da iawn. Spider-Man stretch, okay. Ni'n mynd lawr. Fel ni'n neud y plank uchel. Okay, arms nice and straight. Wedyn, mae un coes yn dod lan. Just ar y bwys ping yn eleni. A ni'n mynd i neud a nôl, swap o droso. Coes, there, right legs come up, right arm. Hon yw'r Spider-Man stretch. Take your time doing that. Okay, the next one. 30 eiliad a 30 eiliad wahanol, because we're working really fast. Flash. Quick feet. Trad gyflym am 30 eiliad. Rest. Wedyn, ni'n neud y Captain Marvel, okay? Captain Marvel. Ni'n neud jumps lan yr awyr. Fel hyn. Un. Coes arall dde. Brech yn dod mas. Hwnna'r Captain Marvel. A wedyn ni'n mynd i benni off gyda'r Thor smash. Hwn yw'r hammer, okay? Cennin. Cari Cennin. Hashtag. Ni'n mynd i jumpo lan. Doi coes tro ma. Hammer do lan. A lawr fel ni'n Thor. A lawr fel ni'n Thor. Okay. Pawb wedi cael drink. Fi angen bach mwy. Cael yr iPad barod. Cwestiwn I chi ddo. Ydy unrhyw un wedi weld Batman a fi yn yr un ystafell? Has anyone ever seen Batman and Steph in the same room at the same time? Question. Okay. Pawb yn barod. Ni'n mynd I wneud y Supergirl hold gynta. Okay, so bydd pawb ar y llawr. Ni'n dechrau ar y llawr. Pawb yn gallu weld. Wneud bach o angle fan hyn. Fours. Right arm, left leg yn dod mas, okay? Pawb yn barod. Prepare. Da iawn, okay. Cadw popeth yn eitha syth, eitha straight, okay? Ni'n gweithio'r core fan hyn. Try not to wobble. Cadw'n adlu. Batman doesn't like doing Superman things. Ooh. 10 eiliad, so I'm gallu weld yn y masg. Cadw fynd. Like we're flying through the air like Supergirl. Da iawn, nawr ni'n ochr arall. Cofia, what is everybody's superhero theme fel? Superman, flies, bullets, Batman. Brain, okay? Cofia mynd i'r ysgol, gweithio galed, sopo droso. Oh, and obviously, straight mas, da iawn. Cadw'n adlu. Os mae'n helpu, if it helps, look at one point on the floor. Edrych ar rhywbeth ar y llawr, a cadw edrych. Okay? Paid edrych ar ffrind, you get confused. Cadw fynd, good. Da iawn, Supergirl. Done. Iron Man blasters nawr. So ni'n neud cam bach. We're going to do a little jump. Piwm! A mae'r blaster yn dod mas. Piwm! Cofia, neud y sŵn. Do the sound, you get extra bonus points for being a hero. Anodd, cydbwysedd, okay? Get your bands. Piwm! Make it stick. Paid flopan a biti os ti ddim yn gallu. Do smaller jumps. Okay, Iron Man. Piwm! 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 Falle fel mwy piwm! I don't know. Cadw fynd. Gweithio coesau. Bach o balans hefyd. Do bigger jumps os ti'n gallu. Piwm! Da iawn. Cadw fynd. Cadw gweithio. Da iawn chi. O, hwnna'n anodd.
14 eiliad. Siglo y mas os ti angen, neu siw mae bach o lle gyda chi. Bach o twinge mewn coes i fyna. Barod. Jump bach. Piwm! Good. Falle, there's something flying. Piwm! Ti'n mwyn mynd lan? Piwm! Piwm! Da iawn chi, cadw fynd. Cadw fynd, da iawn. Piwm! 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 Oh, soon after juice. Hold on. Cadw fynd, da iawn. Okay, Spider-Man stretch nesa. Cofia be ni'n neud. Lawr. A ni'n mynd un coes lan. 2 arms. A ni'n mynd nôl. 4 eiliad. Psiwmff. Okay, plank. Un coes lan. Nôl. Coes arall lan. Working the hips fan hyn. Gweithio'r coesau fyd. Biwm. Sa'n gallu nadlu? Beth yw'r masg? Da iawn. Cari Cennin, hashtag, cadw fynd. Os mae unrhyw un gyda lluniau, siw maen nhw gwisgo lan, hela nhw mewn. Da iawn. Siwt mae Spider-Man yn neud hwn? Hwn yn tuff. Cofia, os mae unrhyw wedi gwisgo lan, hela lluniau mewn i ni ar Instagram. Hoffwn i weld rhywun arall yn gwisgo lan, cos fi'n teimlo bo fi ar ben fi hun. Okay, nôl ati. If anybody's dressed up, send your pictures in, because I think I'm the only one dressed up. Piwm! Cofia, soon. Da iawn, good stretch. Good, cadw fynd. Back straight. Da iawn. Okay. Spider-Man wedi gadael. Tro ma. Flash am 30 eiliad. Flash, super fast. Trad gyflym, nice and tall. 30 seconds. Gorffwys, we're going to have a break. Syth mewn i'r Captain Marvel jumps. Okay? Barod. Trad gyflym. Os mae lle ti moyn symud nôl ymlaen, hwnna'n ffain. Pump o breichau. Make sure your arms are working. We never sprint with our arms by our sides. Go on then, 15 seconds, pop it down, everything in. Just fel a flash. Come on then. 3. Da iawn. Captain Marvel jump, os angen dŵr, cael swip. Swip. Brech y mas, jump. Just fel yn y ffilm a comics, mae'n mynd lan yn yr awyr. And then mae'n really gryf. So, Captain Marvel, cael rest. Lan, cael rest. Da iawn. Hwn yn tuff I fi. Okay, cofia, bach o bend yn y pengliniau, a little bend in your knees when you're landing. Don't want straight legs. When you land, soft. Da iawn, cadw fynd. Fantastic. Thor. By the hammer of Thor. By the Cennin of Thor, okay? Tro ma. Cennin os mae'n dachi. If you don't have anything invisible, okay? Chi'n gallu neud un, gyda'r dde neu'r chwith lan I chi. Jump o lan, plygu lawr, boom i'r llawr. 4. Okay, lan, bang, sefyll. Boom, gweithio'r coesau,
Da iawn. A to, whoop. Big jump. Lawr i'r llawr, okay? Cennin, mynd defnyddio right hand swap o. Left hand. Fe. Chwyth, da iawn. Un arall a wedyn ni'n twymo lawr. Lovely, smell like that. Neis mewn omelette, okay, nice and healthy. Pawb arall. Cennin style. Hashtag, cari Cennin. Lawr i'r llawr, a to. Big jump. Plygu pengliniau lawr i'r llawr. Os mae dim dati Cennin, imaginary, lawr touch o'r llawr. David Cennin, fi'n torri e. Cadw yn, big jump, lawr. Da iawn. 6 eiliad. Smash off lawr. Pawb cerdded round. Everybody have a little walk around. And a spot in your little space. If you haven't got too much space, os mewn dosbarth, ti'n ôl ysgol, just cerdded mewn little sgwar bach, okay? Anadlu, trwy'r trwyn. Mas trwy'r ceg. Da iawn. Couple of stretches. Mynd i pigo'r coes lan, quads fi. So quads o flan, quadriceps. Dala desk. Nes mae balanced. Dala unrhyw beth chi moyn. Okay. 3, 2, 1. Soffo droso. Cadw. Eitha llonydd. 4, 3, 2, 1. Good, okay. Trad ar wahan, you spread your legs, just going to slowly touch the floor. Os ti ddim yn gallu, just go as far as you can. A nôl lan. 1. Back straight. Ni ddim moyn cyrlo droso. Dwy arall. 2 more times. Oh, nearly got the floor that time. Nice big breath. Anadlu mewn. Da iawn. Treiglo'r coesau mas. Okay. Just mynd i wneud cilchau bach. Cilchau bach. Keep your feet moving. Shake it out. Ooh. In through the nose. Out through the mouth. Just a couple of big open, clap, go lan, clap it together, nice and slow. Job done, da iawn. Okay. Diolch am ymuno gyda fi heddi. A Batman a Spider-Man, maen nhw wedi mynd nawr, okay? So just so you know, Batman and Spider-Man have gone very, very busy, all right? So cofia, cari Cennin, mae sesiwn gyda Shrids di llun, a wedyn Steve dydd Mawrth. Nhw'n mynd i defnyddio'r Cennin hefyd, fi'n credu, pob look boys. A ni jyst moyn i chi, bach o hwyl, okay? Joy ar penwythnos nawr. Neu siwr chi yfed dŵr os i adre neu'n ysgol. Make sure you drink water if you're at home or in school. I'm sweating, okay? Fi angen cael cawod, so I'm fine. A na ni. Okay, gobeithio mae'r Marvel Heroes wedi pich i lan. Rhywbeth newydd. Cofia, os mae unrhyw wedi cymryd lluniau, if anybody's taken photos, hela nhw mewn i ni. We'd love to see. A wedyn, ewn ni wythnos nesaf. Okay? Diolch pawb. Ta-ra.